hwe wo pa asama ka che nyame ya na waka che mframa hey ena dampare di asama bo ba nya asama bo dampare di asam no ba wodi abo wodi aba obe ma bonidi ba ma ne de osi nsuo mu a onham asama wokan onabo kan Agyapong na wode no na wo ye de na wo ye tie wo say sama tie video wo say mra hye badwani bi wo Ghana fo pana sem obi anim no na wo sika bebre na wo saso wo nyuma bebre dikire mi na hye badwani a kwantabusa pese wo refa no Mima munia akwaba nana ma owusua eni sabre mo hweme ewo too much GH so na edubra ensema hodwa koso wo man mu mede ebesomo ewo efidie payi so na sanete no sesi ano owo komhye bi ababonten eno no eginagina mahwebedwemu de dikan ye sofo anidi ede odifo enkwantabisa wono ene de betu dwa se wo hu se mahwebedwe bi mahwebedwani bi a tese wono no akraketwa krampo hu kasa krampo betimi abodidin wo hu se sa eye mahwebedwani no wo ba beto anananom ewo ensedo wo yobi owo nyuma bebre TV stations radios ka ho atese enya asem ketwa wo yodefo pa na ni so ye den wo sa ye ni patuntum wo ba bewu afi mu ntigana fo ye nyina empaye mu emfama no wo kan nsem no etu dwa na eni na woche eni nenum adichin ya Reverend Isaac Owusu Bempa so de DS pepepepepe super pontin a wo say wo hu se owuo esensen mahwebedwemu na ebusafo die na ekoso ana yeka itese yesefie panic nti yempese die yempese beti die bi senti no yemmontugu ana se ebetima ba se di fo mienu etime beka asemwe no bibi wo ho a yebetimi ayafon ebetimi si won kwesan se mahwebedwani die na se for my moon ni ya ewo eka mahwebedwa na aka Ghana enti die ene anomutu a yentu emfa wei ewo enu nti ene ya bepie ewo eye Hope Generation Ministry International ano atese force of penny das of you ano ene so for computer man na enche ye ne bewra ensem no emu mame ntwa me homra sisi a ne nwra ho ebusa for Mr. Asmama kwa babiem na me nhira mo sem otimi twen yen ema ye twa ye ho ede aba was of computer man aye krado watina nedwamu mame ema na kwa ba emra dwumedi no eso odi for ma kwa bo ya ahenewa bibia boko nyame adom na woso menso me hu eye odifo enkomhye mienu ya baboso yi hu ne sen bada se me mama tiefo na mohwefo achen aha adwo ne bebi a wo bia yenti a meye nsa na obi a one kantra woso de wo mani enkomhye yensi kwai enkomhye obi antimi emmɔ no bede ebise nyame honhom ene kasa na mom de wo mani ya se nipa bia utwasa no obi ana wonim se ochi achia le betete na makaka sabe hwe ye minua Owusu Bempa de ya enfunzo bia ni wo se ohunu se owuo enenam Parliament House since wiyo eno na ban ma na ebia ntimma sa adi ntia so when see fear and panic no deception who say owuo since Parliament House why amamo wo manyini omudi hanam say akire bia ntimma okay Owusu Bempa de o hye nkoma megidi ono ye nkom hye de dada me wa hye nkom pa amana be sa ebra na me call university level 100 o hye nkom be ko tuwe o hye nkom kajam say exams bia na me call ka mpanya mpa so sa ateta mo be wie okay o se afiti o what is in Parliament Parliament mpanifo wo a wanyini bebre sabe wo da nuru so me meti hey me da duru so ansa mo ba ya me call office wo
Kono medo. Menum bi anopa awia na anwumre. And then the bua me a supplement. Mama ho de no eba. Obu akwa parliament na oho no. Wanyina obu kwa 70 years. So ni. Obi kwa be 80. But ya two abana man nto e ma se be ni retirement bi ene ho. This will lose one constituency. Okay. Eti Francis se ni pan kwa wanya adwuma parliament ho. Na se onye parliamentarian. E na wo fi a wo ye de be obewu. Nti eno de nyame atwa che na obi a ani hu asem bia comment bia ma. Nti emfa hu bia ma. Endi emfa hu bia ma. Because ye de ya nipa bewu afi. Se nipa bewu. Nipa bewu. Kan ko nhia beba. Ensuo be fa nipa. Ye nipa. The more enya increment of population dey wo ye de bayi asem bi. Sa asem ama ye se ye sori da ko na yante asem de se da no ade anche. Nti hono de e kire bia no mo hye no nkom owie. Memra nkom hye ba kono so. Wo so for event say nkwantabisa. Hey na mo kakraka. Hey. Na no nkom hye ne kakra wo. Okay. Ba ma ne de o si nsuo mu a on ham. Asoma wo kan honorable kan Agyapong na wo de no. Na wo ye de na wo ye. Oh, tie wo say. Se ma tie bi wo say. Mra hye badwani bi wo Ghana ha Ghana fo pena se mo bi anim no. Na wo sika bebre. Na wo sa so wo nyuma bebre. Dikire mi na hye badwani a kwantabusa pese wo refa no. Ene se bebre wo mo nyuma bebre. Ha na me wo nyuma ha bebre. Na se ono wo se wo boni din akwada ketekete kura anim no. Hwe wo pa asoma ka che nyame ya na waka che mframa. Hey, ena dampare di asemabo asemaba nya asembabo. Dampare di asem no ba. Wodi abo, wodi aba. Oba ma boni din. Oba ma boni din. Nase nyame yi edin na nche no anyi nipa pro na nche na nso o ma no description a say no anu aka no because ye wu kra video no no wo bompa ye brewu na mama musa ade bi se so far the commissioner koduru no si ya teke mu ne ye hye ye di entina ye hia so edem a ye worship Yehowa wo na so fi kunkuni mu ma asasi nye kom wo nanim obi asinta so on kate nani nye nti nyame do se na wo me nyame na mekase nti eno na wai ya hwe ye bedumrepi ye butu ye mpona na ye yiro so a ye di wo mo ye bia no aka nkwase asem ahye nkom se ye hu ye na obi sia tu ai eti di adi fuduma na nkom hye akodu ani wa ye nya mamara no we dey o ha mra ni bedi so wa modi o wa modi wa modi o chire ma asem nto na buka na Agyapong na hwa ade ho na bo hu hwe ama wo ho nyansa wo ho hwe wo mo kra na ya na mo hwe ye video so no ya hwe comment section ho brofo amanfo twere no ni adwencho mo twotimi se nyansa e woni patire aso okay dia na ho na ye akwara wo hu se wana buka na Agyapong waka na ho se na se yete ho wana bo betin akọ nche we bi na IGP kan because kan Agyapong e den ya obesoso eti so obeso we so a wo so ya bodo nsam awia kata be yi a yesi January mu fufure yi wantimi amfa nhira amma no se meminim ona bobi owo sika sa wo gini se nyam be paja no ri wo na ebe hia no won so be pamanim duasa atade ahye so wono di we woni wo ka ne ye Kennedy susu be da se na Kennedy susu won so wate no so be ka ho ase obi se hands go hands come we ya twetwe homa tentena twetwe ko gri ba fi sa na amafo do na kika se na wono no di kan ba ya revenant go su be paso di e be ta so na se be to ba se no credit because honorable na ye no free ye afi etwem no ya rank keten said your koye na pomudin se mo
anas case wo nkwa wo se be beta bonti nya ne kire se papa na kum di ense na nko yesa enti se sa na tie dia na ye nyame so dan di dia chene di for dia gina ne be gina yie na dia ne ye twe no se de nyame we yan twe yo ya se mra se bedwafo se bebere nyine ya se ni pa bia den adakatia nye lumba na boy enti mra se bedwafo no ye adifo omo yi asutire omo so mko amba yi omo transe bi ombo mpai hai ya maimu ti enti mu sa ade enche na tugo si obi ageti ano se emfa nko boki na faso nko fakako eni mele mara meto no nye sika ne se bire bia ye mpanyimfo bewudi a ye be gina mambo ayo itsemne de se no wakana no ene wo ye de eba na bi ye no dey ena obeketwa to fa ensem yi ye meka no se enkom hye a divert to materialistic no yes san yi enkom hye prophecy has got nothing to do with materialism. Okay. Mama ye mfa sunsum no mama honam me se ye meka no se ye nhwe yie ne ye nhwe yie a 2 years to come no ye butu twa so ye di ne ahyenkom afutuwa computer man odinano edisem edi abaniwe ye na ne ye no we so de won se o ye ntietie mu wanka satenten because ade no asa age ne nsem kwan bi so abro no so ba ne nnua mu no se no kan no se we say honorable ono no hu ni say honorable Kennedy Agyapong enti ade na wo beje so na hono mu na ebehu say asem okroma na asem ni fie enti se na asem na kwa de ade ye twen de besi ewechire enti sabre de haya enedi esie wo hwe ye tie mu ensem waje nkyere efa ho enesen fafa comment section wo ne fa so ye na biem so no share video way on all their social media platforms na follow too much gh wo Instagram Twitter so at too much gh_ Facebook so too much gh midin eden nana ama owusua makrobia